Malaysia ka jingso sarang ya ka jat benriu ka jela bat kari India hi barok away ha ka bau ba don borum nong usam larang ba na po ka jela Meghalaya ulawanra ekanam bat ka buram da ka bayora ekanam kum ladu ha ka rinsan ya ko pen I doksa kabla long hari Philippines uba don borum nong ula job nam ladu ya ka Mr. Asia Pacific Bodybuilding Championship Araja Arsa balapanya da ka World Fitness Federation kabla sedang naduk kalai puiterek unai lar haduk ka arterek unai lur ha TIU Theta Makati City Philippines nalor ka nam ladu uba don borum nong ulayok priang ru ya ka pro card ni ka provisional division license na ka World Fitness Federation bat udai ru unong yelek kai baningkong tam hapo ka jela Meghalaya banyo priang ya ka bakum kani ka license uba don borum nang ulalet pan mikmat ya kari India haringkat kin riungut ki weipat nangta kendai ngut ki official bakentup ya ka kong Margarita Snaitang kabadai ka kurim jong u kum ka team coordinator bat ha ka santarek unai lur uba don borum nang haringkat ka kurim jong u kilawan phai no shala ka jong ka jela ya kabala priang sngo bahaya u daki bahayeng hasam hamaulai nongkwar block 6 habayo panyakran pat uba don borum nang ule thu bakam long kabasuk panyora ya kanam lado namar uhab banyeng rensan lang bat kinong yele kai jong ki wei pat kiri kibla kham he men henry lingba ka jingtre shitam klam kan ran dien ulayo ban catch sinan yo uso jong ka jingjam halor kani ka jingjam nakaliang ka shinang maulai nongkwar lingba uba skelman rum nong sketri bat ka yeng ka sem kila penpau ka jingsgo sarang na benta uba donbo rum nong ubla wanra nam bat buram umtang miya ka yeng ka sem henry ya ka jela bat ka ri India uba donbo rum nong menta ulai te kontrak bat ka World Fitness Federation limba ka pro card hapo ka jingelam u Grammy Lansfield ubadei u president ngakhteng I don borum nong te ngasa po mulai nong nanti ka stong cuma de po mulai nong kwar te benta de no boyo brio ngasa po mulai berbeki military te kadi ji si benta cuma kalong kadi ka title bang yo mta di ka Mr. Asia Pacific te kadi ka sin ka baar ka sin ka dikong ka hus nam ajar kuar bang wani khun ha ka bang la yo ya ka nam yang ka title long ha ka kadang bronze ka balai te wakata sim na du jikerman te mencim senam arjar fulai ngaile tinge ngaile bha ngapin kre ka bet jong nam tak muslim te mentau senam arjar psau wan biang sisin ngai khun biang ka title Asia Pacific te arjar psau te ha ka bang la yo e ka nam la du ni ka jong senam menta Mr. Asia Pacific te arjar psau te ba kumju ru bat ngayo e ka title ya ka pro card mai khot ma long pro athlete long barbor man kapor long bunsin long ngi kum hapo ka long ka sports ka banga don long bodybuilding nei te kalong ba ngi khun ko amateur bet te long kum ong nga long menta di kasin beningkong na Meghalaya long banyo ya ka kerdan ko ka pro card kin long hapo ka bodybuilding long pro athlete te ngari beningkong menta te long sungu ni kong kani te sungu ublay tai kada blai ngani kabur bangla ban yakun bangla ban kumtak ma ban yang ba kubju de khayeng chunga ya kalong yeng chunga I lok in may men parai perlok perjor I mama I kha ki man te boro hi jingarap jing sport jungki te khem maki nganum la ban poi ane khadan kata kadi kalong ha u life we trick u August te bat strik u September te ka kumosi ong long po bodybuilding ni ka prejudging bat ka fine bat ka main event te ka prejudging long life way te ha ka main event long strict September te ha si strict September la declare nga banyo ni title kumta muli ban represent ni ka team Meghalaya te ba kumju di team India ha ka association joka World Fitness Federation WFF te na ka team India ngidan baro khatsangot na Meghalaya tang amroi te kita kiwei lo na khatsangot long idon ndungot ki athlete but ki basa apa ki official te ha ba ilok ngaru di official te me lawan kum I team coordinator ban coordinate ki athlete sing bro entah
Hoi, te long hatu kasi mga job long mas job nanti ka commission ka te kilawan ki certain long ki company ki bawan ban tai ka op ka track ma te nga tai contract ban ka free labs nutrition te so contract bat ki ba kum ju ru ba ka World Fitness Federation hak ba nga so contract nam ta ni ka pro ka kum malong fila i ni te kata te u try jong ni ka World Fitness Federation din po Australia Grand Slam field te menta long ka contract ka di system contract ba te have renew but every year kan ta man system have renew kan no ho ni kata te long mo kumo ang man ki sports bigilet de ra de ka bodybuilding ne ra de ka arm wrestling ne ra de ka muay thai kickboxing boxing kan no de ngilet into bai pandang lawan pai ka jingpun ku burom na soka ka don mai kumo ang ngasai ka 100 trick September te la khot la bad apa yang subhai nga ang ayo ka phone ka message nak sarkar hak ba UCM Chief Minister but Sport Minister ba Syakliar kin piliang burom mengal sai 2 tarik September te kumta hakani jiplang brom joki kumba usnam ladap mga yakun wan ban yakun mga yo itu ka bronze dei te kipidang brom menga te ngayo ka kusnam kumta kumju hi te ngasu hu balasaru kumta ken no jiplang brom joki kan kumju hi tama bonong ba bakin plate thli kin julet thli ngayo bi kata te bonong man hoi ji kun persa te sabar ka khame namar ba long kumusyong ba Ibriu kamhe ka jeans genetic chungki long kala compare long kumta mo mabli ba ka jeans ka genetic chungki ba jungi kala compare kumpani ka Asia Pacific may kun hakabang kun hapo bi kun category ka biang to job mo ya ka title hapo ba kun overall pat kala khabe khampaji nga mabli ba nga kandu ba kini ki rang dok sa pat na ko kum na po Cameroon Nigeria te nang ta na po kani ka sunong kulom ka Cambodia te bat Philippines te tu khamlong yao khamlong kadok sa tabo kataru hot kaji kre long kaji kre jonga pat kamdesu long tang sistem asnam long kalayat bon snam te bat ngai ngo ible long ai nga ta ka bor ta ka sap long ta ka mo pangala ban yele pasa ki long te kata hi te long bangayo ra ini ka nam la du kan akilan met nil jong hapo ka gym hapo kulapati ka kateng jong gym di body zoo ita jong gym di ba ubri Franklin lalu ho ina play ka gym te u para jonga u pet bat i mama di ka gym jong mama jonga te ka kateng jong gym di ka together strong gym te ka dan po mulai nang kwara te ka jing long jonga pa kalong ba la ko mo syong long apa he pensa nga po body zoo te plus long sa kaway kalong ba nga 3 hajan hi te ngalek kai te po kulapati body zoo te takin kaji kutu nga te yaki baro kalong ba long hot long compare pi la pidon po ka sports ka wanga don ane kanu ko sports su let's say kala bande boxing kickboxing ba ong mam ne te long kaji kutu kom pam po long ba ala pi kwa one box sports kan to be taling idon po ka por kaya ka balong ba bun kena samnam ta kinok ba ki jidi jimbam ki drugs ide te ban ker da kata de kalong kai kalong ba kumik pa kwa ban ai long ijing ketu jing pam ken long kalong ba ban hikai long ho kum ni mun chwa ki long kum ma shi ong mo ngi pung nang mun chwa ki mi pa kai ki ong ni ki ong ba kre kot ba le ba tam ba pinang start te bot kabam ta ba ka jo kalong ba khana ho ni ban hikai ki ba ki kre kot ba ki pulia pun thi ai tang ba long ba khajo ru long ni ban hikai khun ba ki don po ki ni ki activities ki sports activities long physical activities ken long ka jing don jong ki dai kan pen long ki ba ki tenat ken long te ka jing pas na jukil ese idon po arm wrestling ese idon po boxing ese idon po kickboxing na po muay thai na po karate po kumbaga sports mga don bodybuilding te kay ba ki kolong kani ki physical activities la idon dai ka discipline kawan alta ka discipline kawan ka polong itu kena dai ba subu menta dai adap na po school adap na po college ne adap dai la ba in song makyas ni stay ba indon bi brio ba in song kaya entah mo ba in le kamas niu dai la pakat mas de la kain habli sa gym masih belakang habis praktis habis katakan kalau divert long pen ya ka mo ya ka jibut berkat kena te manta subu menta dan kini kompetisi mengakun ada kini kompetisi kiwan te kena subu menta kajimut ki kalau long ba lada mas dap jipuli lawan subu lesi ko mapo MMA kot ke duju apo ka sport sugi kot ke gym ada hap lang alik songka bi perlok alik kini alik katai kata ka ban compete
te an le chajem ngani po duju kata kan nong kapelong iki pat long kumno ba banong discipline ban lat dak no ka basniu pen te nga kan tu kum phami khna bar khoi bar kum ju dik bi pa long bakin I'm sim yaki kun yaki khna samna bar khoi ne bakin don po kin no ki sports activity nampan bo ki let's say ki wana po sports ba dan bodybuilding ane ka sports kickboxing ane ka sports boxing ane ka sport arm wrestling no ka sports football te tama nga kan tu kum pham bak ni dei bondan bet namar bala laki don kapelong ki bakin long discipline kapelong ki bakin long consistent kata to nakaliang jonga ngali us ke snong mula no kwa ti nikong e nimla khamda sungu yuble ya ba ngio jitip ba udon bor romno bagi khot i hab hoi ula shong la sa ha snong mulai mulai ki hanong mani hatai tang ba ude u samla rang ba upala he alasan apo ali snong jongi but de limba kani habung ni por mga kumskut snong ai ka jing sungu buram nikok e ihap ya jing kristo mo jing inalu kapor ka baidang khna adu ni kapor ka menta bainyo ya kali ka buram na ka world fitness federation ba ni tepru ba de limba ka jing kristo jing i kamli ka lunti ka basuk ba in poi shang ni thong kum nakalian jing i nomor bawli u khna snong jing i u he usan ba hari ka singiru i nikok e iwan ro po yeng kemi hani hamolan kwal bal ngi nakalian jungi ngim don shoot ko mai pat kolong re tang mal ong be nang kiu sapang ha kali ka benta ka ba i don bal be long uluk sa ya ka imlang ka salang ki kun samla ki ba kumba pila yo sungo pila yo interview i lalu pasdang ba kumno pila garanti ka ba iya kamli ka basuk bat bun kun samla ru la ki kwa ki mon nam ta garanti ka ba ha ngi i lo uluk sa nam ta joki ya nam ta ka snong ka ba ngi shong sa ba ku juru ya ka snong mulai ki normally ya kasno mulai hi brokawe bat ya stiet bakali hi brokawe kublish bon namal kali ka jingjok pun jing i kalong ka ba ni yo jintip kenden bat ngimpat syo hidu ban ya kendu bat ka isisnong ya ka ba ngin sanlang ya perkhat ni kam na benta kan ka jing wara burong ko jing i nange ba kamde tang kasno ko jing i ngai kerpang kasno mulai ki normally bat kumjuru ngai ka mulai hi brokawe ngasai kendon hi ya ka jing temu ya ka ko buram ni samla wara ya buram ya snong hi blok awe te ko buram kong lo ngi suman ai ngo yo blai na ka banta bolori ula sumar na ka banta jongi wi pe wi ko jongi yeng bara kum kani kapor nadu menin hi laya yo ka khobor tinggalai siang perkhat ha bai dei ba nam tam ni bai pusa bolai hiyo ya kanika Asia Pacific Championship halo jong ni building fitness mo te mdei tang manga kunyi hari kapokong san ikimi barkini ki kemena mesan angkat lem bungi kunyi begini ki kemi ki jongi ngelayawan namar wala daw uhep 4 poi seniru henry ngelayalum ngelayalang nang benta keburam ku jongu bolwara kat kani keburam na benta kayeng kesem ku jongi na benta kakur rumlong he borokawei bakhamtam hak bolayo aru ya kani ke professional division license karke jeng sutu ku jangai mat nani nepo magale am padon bayo manu ro athai kani gadang dei kasin ke benengkong ya ka ba muni persa jungi lo ora burom om tang ya ka yeng kasem ku jungi reina mata ka sinong ka thao ban mata ka state hi borok awe